hirap sinumdaw kadagotong Yesus Luzon lihon kadagotong sa lilo ni Yesus. Sanang kaswabon, kumana ti insanan. Kaswabon, nadi kapibay, no? Kano misisa kapod iswang sambayang. Kinarahingan ni iswang kerajaan sorga konsikaw tu harakasariot, timpu dahay, iswang dat kapagyampayan, dat kaswabon, maya da panambarasan, da tinarudusun da kaswabon da bay, no? Konsikaw nagi tu iti imbulayan dahay, maya diti panambarasan da right at iswang da keluarga, sili kagud isa pangiwaguhan, nagi isa kaguhot panggitanan dahil isuangget ralan do kapasyon imilom mga hak ang papapurimon dahay dit ralan dit apatu teman dahay waya ay. Tinasambayang dahay isuang ngaran Tuhan Yesus. Amen. Membersokod asanong kaswabon, kumadati din sanan, puji Tuhan tu kanu to kay katilambus at isuanggot kapagyampayan na kaswabon na bay, no? Nakaloboy ti pumadin napasik. Di tadaw ko ni Hab nakaamong ako dit pengukuhan penatalayanan dat daerah Baluran tok sasadu osamok dat napurimanan mo nga uli na di nga kumbala kasarid minodopot nga doon ho podami nit hilaralanam kori kata iwalay nga tokom pukul 1 sitanga na maturid kaswabon. Nakalaboy boy asapong iban na pasik nga ay nakaunsa sarap kaguhom dia. Siyaw tu nakatangkus-tangkus di latimpu dati dat kaswabon na bay, no. Kay hali piat di nga oniba dati panambarasan dati kalansanan dat apupusan ta kay isuang gat talo na minit dat naman da musa kapyo. Okay. Kakitanan na po nga haro iso at kaubasanan da tulun tay ko ikatutukan da tulun deman paburuo hinggad ino pay korohian di nga asaru do kapisahap korohian da kinorohingan tay ko ralan da kinorohingan sayra na pod sinuhu kinorohingan ni Adam i Hawa dot poporikot dot korban binatang suang talun nga irina iso daho pomitanan batos pengorbanan di Yesus montokot tulun-tulun dot kaduso painsuang tokono nga intangan no podi dati ino poy tanak dielo dot kapagulo nga pinapatahak teko pinapasambah dot nuno tanom-tanomon. Nelan dati dot ino padahi korban idi nga mantad dot suang talun nga ino padi numan di kain niyaw patahako pasambaho nga mantad di tinanom-tanom isaya po tayo na koilod tua-tua buah-buahan tayo ka irarapawon. Sayra no pod numan kinorahingan sunuday tulun da Israel sayra tinumangkiad di mantad da Mesir may suang git tanah dat pinanuhuan nga no kadiolo kano po diolo ato koy paingkuroh to kadi may suang ko hilo di ino pa tulun-tulun daw nga garagasi ka gergasi orang-orang gergasi itulun da hilo ka
Nu jadi kamu tulun da garagasi. Haraduo hanuman imbulayay dahiti. Rait ko kita datid it haroho panudukan da kinorohingan nga suayot numan paburuo. Ayat nepod numan pentalanga dahiti nga iswangga Yunus buk kaiso ayat kaiso gisambotalu. Hingga nailan datid Yunus kadao nga iya di nagiot ayat kaboboyuhan dat pinindalan. Suhuak kinarahingan may kota Ninewi may popoylo dat tumaubat yolo nga nunuman di siyo. Pagidu nagisiyod may dihila Tarsis ki. Irih ni kamoyon dat iya dihot kaubasanan, iya dit katutukan dati sebagai pananu da kinarahingan. Haro neralan dat pinatuduk nga mumbal ralan da suai ki. Belum na kurar itu iya deh. Ailan nu neralan dat dia ka nga panahon neralan da susuai. Mumbal matu da gyari itu deh. Kombal kud insan dat harit wayaan dat may dumo. Ino pairalan ni di nga hirigason dot tiribo. Jadi miam paping pa nga nuluhon. Atimungan di dat way gihirid kasondoton. Sairan pod atimungan nga aralom dihit burutak teko iranaw. Api wayaan ailan ta kanon dalaralan dat apuyaan karita tu haran duo nando hit aulakan dit tayar nga aralom di. Nga ataliban ni mah. Nga aku kuro malad maya iloho di gangan ka ginawo. Tok tu olumisi gahiri gangan nga memang gat burutaki kakitanan. May kuno mati posirango dat pinimpi-timpi taminit iwanan. Apa na pinta nga iyo didit. Katalib. Sumokot di kapurimanan. Tok kompanatasa itu mo dati numindal. Hanahanam ano katindal. Nga nakatindal. Limutigya. Nga hanahani mad ano katindal. Iri ni kamoyan dat haro neralan da kaubasanan. Nga mumbalid aku kuroh maral iloralan doho dilo ka. Yunus na pa nga suway. Kamon kuno pa susuay nga ailan na siyo. Ino pa idaho diti no di nga apailan ko piyo aga-aga no gigi. Ailan di Yunus at irin pa nga panuhan. Kamoyan dat ano pa sarho ka piyo gi. Kailo hisya kinarahingan na po nga milo mag-ata kami lang magidu. Isay ko di magidu itagwangan kinarahingan. Ogusan ko isyo. Nga magidu isyo. Itiyadit basug-basug. Gibadi kasar-sarahan ditiyadi. Oyo, takano po bat. Oyo, takano po panakabasugid. Haro niralan dat pinatudok ko kinarahingan nga. Magihum to karalanda suway. Yadit akon po ka atumbayaan nga. Yadi mada dat ahakon do kinarahingan. Sedangkan do ino pa pinatudok ko kinarahingan. Ailan na siya iti ni tasanong ka. Iti ni tapatut. Nga magihum po suswayaral. Ulam na kuno taburus ka pwede tiyan di hoy. Wah. Jadi naray tanda hitid mila dati borasan dat miagal iti duo kantakan kapagulu ikain. Natudukan na korban bakaran iti dia. Suang talun. Akon ka tinanam-tanam, akon ka buah-buahan, akon ka rarapawon. Nga ulon mo kapya kabungos sila tu ila na ginuman pakurbano. Okay? Iri na did. Di natarimo hi korban di siyo. Nga pinatumpolihan di siyo hi tampine daw ay kinaratan di siyo.
intan po dati lot kalalasog ginawa di kain nga o kita dati kan ni ko ay siya ko ilo dot ina po itman patakod iswang na korban nga binatang dupot te kaswang talon man tadi lot kalalasog ginawa siya niya galit umbalanda dit iti kamatu kumaduan no nga ila tulon da Israel sinumaliwan man tadet Mesir. Ina pahit pelajaran sabat sikula dusun dat ay siyaw pelajaran sabat sikulat iti damalahing gatimpo danda sekolah sabat dewasa nga kawaya idit pengkukuran ako Yusuf no karikat tayo Mesir. Hila na kita datid pengkuran ako titulon da Israel dan nakarikat tayo Mesir. Antakan na dit ay zaman di Yusuf da ina pa itulon Israel nga nakarikot dahil Mesir. Karikat tahilo may diolo pasuswaya ko yun isisa o kino yun hilod Goshen. Hilo na did sinumakag ginumumu gisam did isa di katangaban di tulon na masiratok gumumu mo ti diolo auruan to kono tindatid sumapilo dati siliho na did ay susuhuan tulon da Israel. Antakan na pa dit paimpasih pa Yusuf ina pa iwayoon dat tulon dat Mesir nga katutun pa di Yusuf ako ni ko asilid isaot ay pangintangan diolod yodit umang-umangan iti tulon Israel. Nga sayra dat napatay Yusuf iti tanganak nga minogisolioli manangaki indo ko pumuakiay intalu ingapat ilimo patay ka ingonom ka inturu iraja nga minogiganti-ganti minogilolon gisom dat nadik ino padihit pemerintah katilambus nga nadik katutundat isay di ti Yusuf nadik kailo dit sarita tay kailo piya nga miagal padidit dunging-dunging nga karangahan miagal lama dati orangaw to kono hit ay sarita pasalot kokihan dati di laid otopot piya nga mantad ko na pagitungkus-tungkusan na dihi kanta kanidim iya di dunging-dunging iya didit ay tinangon-tangon pad orangaw dati jadi paingkah nagi kadaw sayra dat iri na hinawayaan isuang dat ay tindalanan di Yusuf ndia may no di siliho dat susuhuon sayra dat harap kasiwatan nigitan di Musa wayo anda sumaliwan nganudi na tumboya di tangaralan gumu tamo dat kabaling kahangan dat nawayaan di ulo suway natakan nun tinumon mogisasap ilo na nga itindalan nun nawayaan di ulo sayra dat miririkot na didit irikoton nga haraditi ginawa dilod modasi dit tulon da hiritok ang gayo mati kaulun ka garagasi iho nga ko ikaw bala ko kita ti kamundat garagasi suway kay hilad katun da upinipin yodi ko pa matudi garagasi ko pa guro nga ino pa naraytan da kitabot tulon da tagay Goliath na la ay sedi kamunda garagasi miagal di hilad upinipin ipanampuronok to di tanganak sayra na pod pinaboros sa kinarahingan dot hilo ako swangon na kayo nga gumudihit
pagindasihan dia lo. Kau kitanan pa nga megalit ay di o tumbayaan do kinorohingan. Om mantad ko it adi lo katumbayaan do kinorohingan om irinadid o gumuot kantakan da isuang got tindalanan delod minisuang da hiri. Saira no pod patudukan da kinorohingan oralan nga mantad ko isiyo homonuhu, isiyo magangat, isiyo papatuduk, kamano pa nga nuno pa ikantakan nga kinorohingan no hot tanggung jawab dahiri. Iya di no badari bo. Ko kitanan no padi nga ilo no pot duo ho kantakan intangan to kay Kain, intangan to kalo tulun da Israel nga milon da dati boroson da ilo ni kamando memberontak ko kinorohingan. Sumap da kinorohingan. Saya dapat topikon tokod isuang dat ait keluarga. Maya ditibuk panambarasan datit kesuabon na bay no. Nga okitoh dati dat itinopot isuang da pikaruhangan nga asarud harati kamayon dat pemberontakan. Sumap, pisapan. Hinggod haropiro-piro hot aralan da pinatuduk ko kinorohingan isuang da pikaruhangan tu irinadahit osonong dot ait mandati waya ay. Miagal ko isuang got buk Korintus umo 2 Korintus 6 ayat kahopoda 4 neray tanda hitid kada kau nadad osilid ait tulun no kagal detil no. Kada toko mo gihum, teko kada toko mo'y panansawot tulun dito pasangan dit a kapiontok. Ginumuan da tulun tumanud teka makinango tutuduk ka kinorohingan om sumuang yelo dat pikaruhangan di miagalid di. Om irinundad mangahak dilot isuanggot kokausan kasindualan. Om nagi okurang iti kamoyon dat pitong kiadan. Oke. Ina pa inaritanda hiti nga haro duo kumaiso tidak beriman. Ina po hit oritan dati nga borosan dati iman poson dato nga iti misuway katumbayaan, misusuway hugama. Pingkuran ng kugati kamonda pikaruhangan dat tidak seiman. Asaru no padatid orang nga misuway hugama ka. Iri kamonda tidak seiman. Nga haron orongaw ko dat pinapataranggat pingkuran ti kamonda tidak seiman hinggo dat isiso miagal pod SDA goduo nga sayra no pod inupohit kaboboyuhon dat rohani delo nga kapiyon tokot korohian da kinorohingan beran nga atumbayaan toko om tumanod. Jadi sayra no pod ka atumbayaan kamono pa nga ay say iman no dahiri. Jadi sekira no pod si bintis piaga duo kon ko pananud da kinorohingan kon di ka kamunda sa iman ka. Kasupan dati rin. Kasupani. Kuman po nga itinupagyat beriman kan po tigi nga pananud to ka kinorohingan atumbayaan ka kinorohingan tanudan nuhit boros poju toko nabaptis toko nga ato ka tumanud dit panudukan pengaturan do kinorohingan ato kay beriman. Jadi itit duo hom yang balut sakirah na po dat isiso to kan adventis nga ato kay tumanud ato ka paintanud di boros-boros sa kinorohingan komon po nga ato kay beriman. Jadi pasangan yang
seiman kan po ditinga goduduo do kayu goduduo dati ogiret tokod isuanggot ketumbayaan kumakin rohingan. Jadi ngaran di ketumbayaan okon ko popokitod iati no nga seiman. Oh, pasangan yang seiman kan po gi nga ino pa ikaw basanan dod osoro dati nga o SD goduo ka. Nga sera no pod ngayon rotio ilot beriman SD piaga dua nga ako ni ko popokitod beriman seiman it duo ibakal mi karuhang. Jadi pasangan yang seiman kan po nga isisok ketumbayaan diolo om ogirot diolo kumakin rohingan. Puji Tuhan. Tu ogirot ngai to kok. Ogirot ti pongongonggom dati lo boros kinorohingan. Jadi ino padihit kadim monginsok. Ino padihit sekadarot sera do kumawin baptison akon poko iso o kita datin ogirot de ino pay pikaruhangan nga seiman. Nga iso nomodagiara landet menginsomok di te kamanda seiman. Ikalansanan dat ino pay ay keputusan tay koralan no miagalidi nga katilombus dagia moid ino pay pikaruhangan nga seiman kasari. Nga oilan dati dat ogumo ipagilitan dati iyo kayu pagilitan dati dat timpudunod okon ko isi soot hugama SDE hugama nu nga karuhang nu okon ko SDE ogumo ipagilitan dati nakuro tu irihot tindakan nu misuay mo ti tasaro dit paimbilang porim suay na tasaro di kasawo gitu. Om isuanggot pikaruhangan det di nga agumui kantakan hari ko purimandet ay no di masalah ka. Pero no taon do ko mikaruhang misuay hugama do kayo. Haro masalah kada wayaan do ko. Harohit ay say masalah ki. Hari Sabat ngon ko di karuhang no poto dod mi sambayang. Ngayon ko poto do. Okon pongon poto do. Ngayon kago onwo do muli. Akong balet ay haro boros ikon akong balet haro boros ikaruhang nud. Buringatan demoy patod dia. Monikid hari Sabat. Kalambat-lambat kemangku musik nga ay posik pukulan 6 no motid may kasambayang ko bay na kadi karuhang no. Nga akon maka-adventi si karuhang no. Nga menguhup ngay dia. Itanganak potonudon may sambayang hari Sabat. Sayra det suab hari Minggu isiyo nga may sambayang. Nga ay may siyo manginjil dia. Pero no linay do ko mikaruhang. Kawi ko pilobot to isuanggot ngaran da hugama. Tumbayan ko haro hiti did ipagilitan dati. Nga paingkuroh pia. Paingkuroh pia nga isuang napod pisisan na pikaruhangan nom haray mo ti kaperluan dat tapot kapiyad harapon dirian datid right ko katumbayaan. Ay say salaid di dat mengiloh ko na po kapiyad dit katumbayaan di karuhang no di sala do may balajar dit di lo katumbayaan. Isay no ko ilo sayra dat ay belajar ko di katumbayaan di lo. Haron do ralanud magangat isiyad belajar kagud dit katumbayaan no. Tu muid adil belajar akong do hugama no iya nga belajar iti doho ka. Nakuro tu iya deh. Tu doho no po katumbayaan, doho no po keyakinan nga ay so no lumobi dot usaha
sebagai sangulo na Adventist monotos sa tumanud no pay harad oretan na hilok kitam. Iri pagid iyo na po hom balajar to ket ti hugama dia ay si masalah ko. Eh, na tumanod po na tahan tukul ka amo irit di ba. Haran na pay katumbayaan da suway dat ay lobi karalom lobi ko girot lobi ko tumanod diti katumbayaan dedondo asangkat to kono po may tanod. Nga kakitanan to kono po hom puji Tuhan setakat dedondo hom ay Adventist monotos na tumanod son tabi boros-borosat ay hilok kitab. Jadi iri pagi katumbayaan ko minsing ilo ko mantad ko nailan ngay nunohot ay panudukan maya da kitab nu padihot kayumbayat dia tumanod do katumbayan da suway. Dagi haro pagi alut dagi nga agumo imatiit jamaat datid ogirot na kakitanan ogirot na kabarasan nga kamurata gi kasari ulum no kopyo kabungahan dito digi. Ngayon nun da uhot to nakura dito no di kopyo ay nakayambayat dia tinumongkiad. Akon ko sebab det ay siya ko ilod kabenaran nga ay agayat ako lalayanan di lo kumadoho ka iri no gi kagayat akon ko ilod right ka kabenaran jadi iri kapagulo misuway katumbayan dako nga ay so opurimananud o insok ko isuang pikaruhangan kakuan po nga so piso nung kuno po ano akan iti dia ikaruhang no ay mononsog dia may kasambayang hari sabat ngon nga kadi karuhang no po todo itanganak nga suhon nga isya may sambayang di ay siya kaboling kahangan do hiri nga kailang adon dot o insanan kuno po nga asangkat tot hinongay may sambayang kuno tagalongon po todo tu ikaruhang no nga tumano do may sambayang tok tumbayan ko langadon to kono tiyo digi orikot na hari bapa te ko hari ibu te ko hari karuwaraga de hiri gereja nga pakianuan to ko dihit molahing kusay tondu med itaguangan ngonin do latanganak sakatayd bunga ka tok langadon to kay matitiyo digi miagal hilod tuguson na gini hilod di ilda melbonid laho na di tapa ngay tapa ikakagiya ko laho di hirindapan ngayon di sakatay o kita ko di hiri sambapi nga haroy tanganak may panokot o saraw ko ni tanak hinaw pi karuhang may panokot nga mantad ka haro tanak hiri sambapi nga tok langadon no haro may panokot paguliay nga agumo di tanganak kami ni panokotom ulantay danom o panupanan kaginawag Handia langadon to kay dogya kumoduo misuway katumbayaan nga di haro kauludan do hiri mantad ko misuway katumbayaan do ko man ngay kono siyo paunsuo kaunsu ngay kuno ditakan da amu angakan. Ya di mo tigyari sumuano sans man ko di karuhang no sansagay dot may doon soko iti dia ka itanga ka pala kulit. Kay mga kan nga suhon kasi magonsok itiyod di. Mau tidak mau mihad-had ko magonsok mandi balay nga adi milod akay mga kan akan di karuhang nga nudi ko pira pando ti kosin ka mano ko did onto ka kuting gidara kasyo
Tu kagadi milam mangumbal. Ay, tumbayan ako haroy pagilitan dati kawaya dati oti. Nga ano'y asaraw dit po nakakawin. Asaraw matiri ki. Tok asaraw no dit mantad ko misusuay ko tumbayaan. Asaraw no dit po nakakawin. Sa pisusuay tanapot tidhugama ay masing-masing kita no po. Dia ketumbayaan doho ketumbayaan ba kakawin hingga di haratiyo di sangsagan koy dia monosolo dadi ginawo soro di mitong kiad nga dia itiwaset nilan nui di tapo nakakawin nga sinumurong kadiri palad kadin iya tinapom tilambos sa pula om sayra da hari sabat aso sadu itianan may sambayang kadi ngay ngon po todo om otopot tigyan otopot konto kimutid angon po todo tu masing-masing to no poti ka kamun may sambayang masing-masing monopot tadi ko pa yung masing-masing kongon po todo do may sambayang om paingkuren do indi tangana kaabaratan i tangana ka ontok agatan mo ito ko tanod di tapa ilo ko may tanod di tina kadi tanganak hari sabat may tanod di tina hari minggu may tanod di tapa induo di may sambayagi tanganak sayra dugumaya tanganak isay di tanudan dilo iya tinapohom sumusuay na dati ti katumbayaan kam aiso na dihot ay okon di ka Kristiyan serat okitoh dati ti di nga tok aruo li ginawa no ki aruo li ginawa no mantadi keputusan no sendiri nga nukad iri ni pilihan no dit antakan deminan sawo nagi man kanada ditambalut onwed nasihat ay pasanong mamatid isisok katumbayaan hali piad itino po isisok katumbayaan nga okon ko isa bukti dot tinupapi karuhangan nga ay sa masaala nga soso nang putidahan dot isisok katumbayaan ay masing-masing po yahay iri na kaputusan ka sira nakakawin nga mimbulay dadi ginawa mo na solve nga iri ni kaputusan no nga haro po ba kasiwatan bo haro po peluang kada na dati lihuad isuang na sambayang ang patilambus na ogirot isuang na katumbayaan ino po hi ailan dati hara na poralando kinorohingan da po patunod di halipiad nakatangkid dahot ralan dati nakasala nakasimpang kumotalo neritan kaguditid pasangan begitu tidak sepadan. Ilan datid itinupakamonda tidak sepadan nga isapi kusay teko sapi tandu iri doholod kailan nila kamonda tidak sepadan. Sepadan po nga kusayom tandu. Paingkura di mongonsit ta kusay sapi kusay teko tandu sapi tandu. Paingkura di maganak. Jadi moed sepadan. Miagalit ti dia bo. Dia ti kabang, dia ti sompon. Sepadan dia. Sekiranya po di kabang gaduo, paingkura di monompon teko sompon gaduo, paingkura di. Jadi inapandohit kaboboyuhon dot obing togod teko obing kaus teko mi obing ngihad teko akaul milega pondaron iri mo. Yang penting sepadan. Yang penting kusay tandu. Sepadan lagi ya. Nga arahyan takay dagyan dod
O mano aku sawa kuno po nga kailom mo nondig, kailom mo mirapa aparu, kailom mo ansu. Nam kailom nga ibon mo ansu ba? Kailod da opori. Akon ka oporian, opori. No po nga kailod mo gitar. Putungan gitar. Kano iri no hit iginawo korohian to ko kakawasan iyot ti 5 kaki 2 insi ko winagat 45 kilo kanto nga iri na po nga milohid undaron yang penting sepadan sepadan ilo nagay pagulunan gi kada po di kakawin ni sukabay nga sa piwatang oho ay di apakay di sepadan korikot kakawin nga ukabay nga sa piwatas ano di kapiyontok ino pa dit kasawo malasis yo milid undaron yang penting kat kusain tondo nga ginumuan da tulun ayo lo paduli da paingkura tutudok ka kinarahingan gisamba ino panday pikaruhangan idi nga kawaya dat kakausan kumaus takondok kumakinarahingan ano gi akuri it katutukan na pa nga pitong kiyadan. Yun di mari. Paingka na gid. Ino pandahit ay kababayuhon isuang na keluarga nga atagak no dihilisi da pikaruhangan dahiri. Nakuroh. Ino pahit tutudok ka kinarahingan nga dati na tanod. Aya, tokay. Maruhan di pukul 7. Pahitian ta kapakato gi aputan dati da suab. Boros. Aputan ta ka suab milahid aputan. Gisom nulat nulad di. Kawaya iti kamundat kakausan. Nagi kainsakan. Nagi pitang kiyadan. Jadi muntakot ay nawayaan iti kamundat pikaruhangan na misway katumbayaan. Siyaw da ko tu irin, pilihan da ko di laid, nga haro hidadi hit panasalan no dahiri. Mia galin na boros ko diti no, haro po kasiwatan dati. Haro po hot kaliwangan dahiri, haro po peluang. Kada no lihuay dat mongigit kasarit isuang dat sambayang. Sadu na tindalanan no, intangan mi karuhang, intangan ni tanganak, yadi osadu, mia galidit apangkal no kakitanan nga tumbayan to mantado po panghupan da kinarahingan ay say barang mustahil montok kinarahingan halip ya dat nakatangki doralan no nga soroho no dati Yusuf sendiri paingkukurohot ralan da kinarahingan dat pinapatulid dikantakan halip ya mia galit aiso no dahat ay katutukan dito sonong umadisyo nga mantadet so kadung ka kinarahingan irinay minamonsed ino pahit kinampokon di tindalanon di Yusuf nagi tampinay daw keluarga daw nga alumis. Umuulan iti Mangisusuay Patapurimana Toririmo Lutos sinuwana Kadakatong Haruson lihon
haroson diho no gitambal Yesus kasasari koromo ay soko ira Simon kadakotong Yesus nasumbiho. Kenau misi sa takod iswang samayang. Kinarahingan iswang kerja surga kon sikaw dot kasuabon na bayan no insan pon na limpupusan dahay ti kay sisan iti. Harapiro-piro ni mulayan dahil iswang panambarasan pansuang na tipi karuhangan dit okon ko isisa katumbayaan katumbayaan nagihad og gumo ipagilitan iti jemaat nu dot kawaya iti kantakan iti gisam mamangigit dilod iswang got kakausan iswang kainsakan da tumanud dia haran nagimangku ikawaya iti pitang kiadan ngadadamot tahar pakasari o kasuwatan diolo anuan wilod kagarasan dat ginawo kagiratan da iman maid pati lambus silod o girat kumadia hali piah dot misway katumbayaan iswang pikaruhangan ikalansanan da insan na timpo da sumanu inapay kataadan diolo dot otimong misampurod iswang isi sa katumbayan nga atumbayo sayra dot pati lambus silod agirot sumundi kasari ilo kumadia makiano kasari panguhupan no mentak di karuhang diolo onway no dot ay kasiribaon da ginawo moid haro da ginaw diolo langadon domongilo monainu dilo boros-boros nu moid katanu diolo di ralan do pentopot nogi ipanudukan dot monata sa tumanud di boros-boros nu paingkuro payat awayaan diolo mantadot kinasunsudon di pikaruhangan misay katumbayaan nga may na pakita na ilisinu gisambot haro kasari de kataadan diolo hali piad ipikaruhangan di misway katumbayaan Tuhan kasuabon diti kung sikaw na gitu ahakam ni tindalanan ko posiyon gisam mo kasuabon da suab nga kano kagoy had kapagyamong ang magisisad iswangat panambarasan da sambayangan tinasambayang dahi iswang aran Tuhan Yesus